morning, Sabado ngayon. Tsaka kakagising na lang namin. Mga alas 9. Si ano. Maganda ang weather. Yan, may ano ako sa noo. Yan, natalsika ng mantika. Kaya ayan. Para siyang ano. Hindi siya acne ha. Ano siya. Yeah. Natalsika ng mantika. Ang ganda ng weather today. Open namin ang window ng room ni Ana. Ito yung front namin. May ano siya. May playground doon. Oh. So, most of the squares here or yung mga blocks nila. Ano, may mga Spale Town or playground. So, yun, maganda. Ang aking mga labahin ay ready na dyan. Nakasegregate na sila. Mga color, mga puti, mga towels, ganyan. So, yeah. So, busy today. Tok, Papa? Busy with good things. Yeah, Anna. So, baba na kami. Tatat! Natawag na ngayon yung papa niya. Hi! What do you want to drink, Mom? Your smoothie? Smoothie, yeah. The ones from Yumbo. A little bit. Hip, hip! Hip, hip, hip! Hip, hip, hip! Uya! Buah! Eya! Ayan na. Yeah? Anna, heb je goed geslapen? Huh? Sleep ka? Yeah? She's reaching for her bread. Go, get your bread, Anna. Ito, ano to? Chocolate. Then. She said faster, Dodong, faster. Sneller, Dodong? Sneller, yeah. Sneller. Kain lang kami, tas mag-ready na. Sinchaw, Dodong. Showing off again his Ajax shirt. Whose shirt is it? Ajax shirt. No. Nakahiyak eh. Ano daw siya? Yung abs niya makikita. So, mag-ready lang kami in 3, 2, 1. Oops. Ayan, ready na kami. Alis kami ni Ana. Puntahan namin si... Hindi mo maklaro eh. Puntahan namin si Fatima at saka si Lexi. Gising na ni Ana. Tagal na. Gising. Ay! Nakashort siya kasi it's a nice weather today. So, papunta na kaming Fecho kila Fatima and Lexi. By the way, na-mention ko na sa vlog ko dati, si Fatima may vlog din yung Bear Haze vlog. So, insert ko dito. Ana is so cute wearing sandals and shorts. Di ba pa? Yeah. The burn from the oil. Oh. My forehead. So, as you can see, hindi na masyadong grabe yung aking breakouts. So, siguro, pang winter. Or nag-a-adjust ng weather. Ruth is just gonna drop us off there. We'll stay there for a few hours. Few weeks. Yeah. And then, punta na kami sa uncle ni Ruth kasi magba-barbecue. May mga taong naka-shorts lang. Ako nga naka-chinelas po ako. Wala nga lang pedicure. Later, man. Later. Okay. Later. Hindi po maganda yung R ng North Brabant. Yung R nila is R. Green na, oh. Ana. Hi, Pangga. Patingin na siya sa labas. Ay. She slept for over an hour. Normally, she only naps for 30 minutes to an hour. But, I don't know, siguro pagod siya today. I was telling you, Ruth, I feel like I'm in Vietnam. No komtam. Sabi niyo wala daw komtam. Alam mo ba yung komtam? That's rice, broken rice, and then with some vegetables on the side, and then pork chop.
like that. Seasoned. Ang sarap. And it's really cheap. It's cheap in Vietnam. Yeah. Anna also agrees. Yeah, Anna. She ate a lot of com tam when she was in my tummy. Ganda ng weather. Are we gonna pass by the ranch? Which ranch? My ranch. Yeah, that's where you mean. Nee, that's on the way to Sint-Uderoy. Oh, yeah, that's totally different. Or Dinbos. Yeah, it's too Sint-Uderoy. Sint-Uderoy. Ano, may windmill doon. Is this the one your opa made of me? No, not mate. It was from family. Lapit na kami kila Fatima. Maybe like 10 minutes to know. Yeah. So, andito na kami sa tapat ng kanilang bahay. Nakatawa siya. Andito na sila! Andito na kami. Ay! Ayun, kinidiri-diray! Ni Zoe ang aking paa. Zoe? Ana. Hi! Ito si Zoe, oh. Zoe? Yung aso nila. Hi! Kala mo kanyang crib, oh. Parang, mga 4 years yata siya. Ana! Ana! Libre na kayo ni Ana. Lexi, nakatawa na yan. Di mamaya may isa. Ayun, naalis na kami maya-maya. Susunduin na kami. So, si Ana naka-ready na sa kanya. Nakatawa si Ana. Nakatawa sa camera. Lexi! Gising na si Lexi. Si Ana hindi natulog. Oh, ayan na. Andito na. Andito na. So, aalis na kami. Andito na si Ana. Si yeah. Oh. Naka-shorts pa, oh. Summer na summer ang outfit ni Ruth, oh. Bye, Lexi. Bye-bye. She ate frikandel. Hey, frikandel op? Yeah. She didn't sleep. Mama. Buang. Ana. Dito na kami sa sasakyan. Talagang inaantok si Ana, oh. Hindi natulog doon, eh. Matutulog to sa sasakyan yata. They're laughing at you. Dito na kami sa auntie tsaka uncle ni Ruth. Ang daming yung bulaklak dito. Ang gaganda. Ayan. Daming bulaklak. Nasa likod kami kasi nagba-barbecue. Ooh, ganda. Ganda. Nandun si Ana. Ana. 6, 7 niveau, maar Anna. mooi. Zie je ook? Hi. Hi, mama. Hi. Vlak in de buurt bij de wedstrijd Meigraaf, volgens mij die straat. Papa is sunbathing. Ja. Hey, Anna. Hey. Ja. Hey, Anna. Hey. And oh my God. Hello. Hello. Nana. Para nasa Pilipinas lang ang bango. Anna. Ana. Hi. Anna, hi, Mama. Hi. Hi, Mama. Hi. Shaka. Hello, Mama. Mama, hello. She's picking her nose. Hey. Here, you have something to eat here. Hey. Hello, Mama. Hey, Mama. Hey. Hello.
Anna, here. Anna, here. Hey, come on. Come down. Hey. Hey, dan gaan we weer naar de barbecue toe. Goed zo. Hey. Anna, hey. Come on. Was mama? Hey. Anna, hip hip hip. Hoera! Anna en ja! Yay! Wow! Hey. Hey. Give mama please. Give mama please. Give mama. Thank you. Come on. Ja. Whoop. Anna. Anna. Hey. Hallo. Oh, dit. Dessert na Eentje kami. meer? Eentje. Dankjewel. Eentje meer? Is that enough? Genoeg, ja. Ja? Nee. Oké. Dankjewel. En Piet? Ja, we're going home. Lekker eten, bedankt. Een mooi bloemen. Uwi na kami. Sarap ng barbecue. Anna! Anna! Dat is een andere, dat is ook hetzelfde, is niet goed? Dat is ook hetzelfde. Hello, bahay na kami. Nagmi-milk si Anna. Kasi inaantok na siya. So, papatulugin na namin. It's been a nice day. Toch, papa? Ja, het is een mooie dag. Yeah, mooie dag. Today, nice day today. And then, sarap ng barbecue kala Pete and Angie. But, it was also fun at Fatima's place with lang, saglit lang kami doon. Pero, it was fun. But yeah, I hope you enjoy the video. Please like if nag-enjoy kayo. And don't forget to subscribe if you haven't. See you sa susunod naming video. Ang tiyan ni Ruth, oh. I said your tummy, Dodong. And paki-on na din ang notification bell para updated kayo sa susunod naming videos. Maraming salamat. Duy! Babush, Dodong. Babush, mush, Si mush, Ana. babush. Mush, mush, babush.